Koja je Bugarska? Bijela, zelena i crvena. Okej, evo. Nositelj poduženja i glavni sve. Ja, nešto jedan inače smira je to čudri svijetu na mi smo se vredno u svijetu pomagati, ali drugim čovjeri, takve stvari koje se borimo, neka malo, tako, međureće, to je živo, funkcionira, nešto smo da reći. Captava samo che dovresti Ljubljani, centro mesta, te ricerche, te rispiegare, per provare. Sono questo turista mal fa, per